Boyak dah Bang Budi. Oh kayu sino? Mana Kalin mana? Ka? Hanan bos sabun. Hai kana bos kayun ni Pak Gelantor sabun. Pak bau. Pak. Ini ke sabun ke bos kayun. Oh menan. Ini kat bau kuyunian ke nyan. Ti tu pule. Ha. Ti ada nyawa dak jak oblang na leung. Ha. Ku bos hujunyan. Bau kuyun. Bau kuyun ubah batuk dah campur dengan kecap. Alah hom. Nya lekang pupuna genehe lekang menyo kenong bau kuyun. Maka tu leung ke sabun yang kenyan. Ya. Kerja anak pakai sabun kan? Pane teman. Sabun ba kana ai pai. Ke tak boleh sabun siap tu. Sabun rinso yang na. Rinso dulu tu. Yang kenyan ke kejut. Yang kejut orang bagah putih kan ada bau rinso kan. Sering ku bos hana oi hanya bos ni. Mana je nya kerja ni apa dulu bau orang cukup. Be kala aku mangan. Oh, awak makan sabun ke mangan be Liverboy, Palmolive, be sabun-sabun purah letak model sabun. Hom. Ilung biasa sabun ba. Bos kuyun na bo. Bos kuyun Ke oh ke pun na bo. Nyanyi mandu ku bos ke dalam. Bos kuyun. Tiga bos hujung kanan kejutnya. Bos hujung ke dalam tu. Menyo bos kurut kurung mati. Oma. Kurung meninggalnya be. Hantar aja. Kabe urung mati fikir pun. Kada urang. Tapi mangan be ji. Hai ke urang mai ngak-ngak je nào. Yoi mangat be tapi kana be lagi ngak yo ni umi ente. Buka dengan ganto baje belang nesuk ke di. Oh baje ku. Pak coknya lah tik krek pak. Pura. Ticu dah perlai. Kepu. Ada perlai. Hah? Kepu situ le. Gaduh sampai lautin katanya. Bukan je menondang. Dia ada lautin teman. Baru lautin orangnya. Lautin pajan dicajak kutar aja di. Mana teman mbak gle. Kena lam on krusung lambak pisang teman. Lama bu. Tapi anak pupu Bang Budi yang penting kita nyok kan. Mungkin banyak. Yang penting tajak aja you know. Buat tajak bak kota raya ya. Jamaen. Ngit mana kali. Yang penting kan mano kali. Itu nah hanan mano pi tari. Mau pane. Lagi apanya lagi ku buyo kita nyohi. Kiban ku buyo. Mau ne bungkuk wae. Ku putih. Putih. Jadi urung buta kan. Ditanya yang ba urang sehat kan. Jadi watenya tengku gejep ba warung kopi. Gejep kopi susu. Jadi teruk tu le gejep teruk. Ke man kebetulan geduk ngan urang sepot mata getanyong tu pakon teruk ro ne. Alah karena aku jep susu. Kiban susunya, getanyong kiban susu. Urang sepot kah na gedepu, urang sepot mata. Hana getong jelaskan kah urang butanya lek mah. Hana geturpu warna kah? Ai hana. Lekanyan. Getanyong lom. Kejip putih, kiban putihnya. Hai putih kiban, lagi ku ke begah. Kiban kunya ni ke lamblang le ku. Kiban kunya ke pelemah tu jaro mano ke pegah Bang Budi. Mano? Menan ke pegah jaro kan. Gemat tu le urang butanya. Oh. Menyo be no jaro be lagi nyan ku be hanureng gajah mati. Aduh. Payah tak nak jelaskan ke urang ai laki mah kan. Urang sepun matanya isi lagi. Dosa mata hana urangnya. Ya kan? Hana. Nah sahabat Nabi kan. Lesonan katua long. Kerja sabing masjid padahal kau yang buta. Kerja berjamaah. Kerja berjamaah. Bahkan Nabi bengeh tatat menyo urang hana temjak berjamaah. Gini tet rumah urang hana jak sembahyang berjamaah yang mana nah? Nyanban. Kepingat le Rasulullah. Ya kenya muduk buta wajib jak berjamaah. Pulang katanya. Lampu mentang normal kan. Bola kalau lampu tu. Jadi enak mentang pesan tanya Bang Budi. Puna pesan ron lam. Tengok dan tep di Banjara. Dia ada nak jaga ada bunga. Nyai ozorikeun. Nak pupu. Kajilah. Okey.